استاد بخش زیاد در بیرون از رمضان است. سوالم یکمش، ما چند سال باز زندگی میکنیم با همراه شوهرم. شوهرم طولی چند سال باز به فکرم یک 6-7 سال باز همین طریق تلفنی قمار بازی میکنه. چند بار آگاه کردیم نمیفهمن. همین بهار قرض زیاد قرضدار شدن، از پشت همون بازیشان صاف کردیم قرضاشونه. حاضر با همون بازیشان دوام داده ایستادن. استاد پسلیدنی آگاه کردن که اگر باز همین بازیتان دوام دهید، اگر شما که زندگی نمی کنم جدا میشم. گفتم زندگی ما خوشره استاد، یگان خیلی کم بودی ها ما نیست، الحمدلله کار میکنیم، حسابی بچه ها میگیریم، یگان خیلی مشکلی زندگی نداریم. فقط همین مشکلی زندگی هم ما شوهرم می باشند که همین بازی و درآمدگی هیچ نمی براد. آیا من اگر جدا شوم اگر گناهکار میشم استاد؟ شوهرتان در آزادی؟ بله در آزادی، همین شهری رسیانده ما کار میکنن، آشخانه و کار میکنن استاد. مسئله قمار هم این یک دردی قریب کی یعنی که تبابت نشونده. این چونین فروشی مواد مخدر و استفاده آن، اینا یا بیماری هایی که تبابتش هست و بسیار با آدم ضعیف یعنی مشکل. یعنی حاضر همین بازی های نه فقط من این قماری، بازی هایی که فقط وقت میکشد مانندی پبجی و همین خیلی بازی ها من در اثنای صفا مروه و طواف نوارش برآمد یا آدم احرام در تنش پبجی بازی کرد است. این هم یک نوعی وابستگی ده. این بازی ها خاصتا برای آدم تا 30 ساله های ضررش بی نهایت عظیم، خیلی کلان سال هم میخیل اینا آدم به خودش وابسته میکند. این قمار هم میخیل یعنی از وی خلاص خورده نمیتوند. بنابراین الله تعالی 1400 سال پیش گفت که وی شما از ذکر الله تعالی و از نماز باز میدارد. گفت قمار، خاصتا قمار از ذکر الله تعالی و از قمار باز میدارد. فهل انتم منتهون، مگر شما از این عملها دست نمیکشید؟ خلاصه تجربه نشان میدهد که قماربازا توبه کردنشان دشوار است. حتی به من یک آدم شب به من نویست از زندان ایستاده میگفته است که من میبرم از زندان، یک بار دیگه بازی میکنم بعد بس میکنم میگفته است. یعنی فکرش به همین دفعه بازی کند میبرد، ثانی بس میکند، بردم بس نمیکند، بایتیدم بس نمیکند. بنابراین نگاه کنید، یعنی شوهرتون آگاه کنید. مقصد ممکن شما 16 سال دیگر، 17 سال دیگه، 20 سال دیگه منتظر میشید و بعد پشیمان شده جدا میشید. چون که غیر از این که این مال نیست میکند، وقتش نیست میکند، این به شما و فرزنداتون اهمیت نمیدهد، با آینده دردی سر میشد از جهت اینکه شما خانه بای میتید، یگان چیزی شما بای میتید، نامتون با از بانک قرض میگیرد. من بعضی زنها می نویسد که هم نامی من به هم نامی مادرم به شوهرم از بانک قرض گرفته قمار به بای دادگی است. حتی جدا شوم میگم دیگه جدا هم شده نمیتونم میگم، چون که بانک ها هست میگم خانه های ما بانک به مونده پول گرفتگی میگم، جدا شده هم نمیتونیم میگم. بنابراین این گونه آدم ها حالی هم من رمضان هست، فرصت هست، بچه هایی که قمار بازی میکنیتون، بچه هایی که مواد مخدر استفاده میبریتون میفروشتون، یا من این پبجی بازی و من خیلی اینترنت بازی ها میکنیتون، فرصت است. شما حول و قوت ندارید برای بازی سادن از این گناه مگرم با یاری الله تعالی. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا. دعای حضرت یونس کنید، دعای کرب و دعای مشقت کنید و از الله تعالی شب و روز پرسید که از این عملها دور شوید. ولی بعضی آدما
падару модарошон, падарашон, амакошон умро овардан ки зори баъди ҳамиҷа арақхӯрия партод куфта. ҳоҷӣ шуда рафт 2 моҳ, 3 моҳ, 1 сол, 2 сол бо сар каранд мегӯд арақхӯрия. Аммо баъзе домлаҳо мегуфтанд ки ин чизо баъди 40 сол бо пишаш бебор нигоҳ мекардааст. ин чизо бисёр одамо вобаста кунанда, ғулом кунанда. ета носи паданалат ҳамин қадар мушкил аст. я нос ки тавба карданаш душвор аст. ҳамин бародар буд, носа партофтагӣ будааст, тавба карда будааст. як саҳар хестим хурсанд. ҳангом мегӯяд ҳазрат хоб дидам ки нос каштиам, ҳам қазиқ будам, мегӯяд бедор шудам ки хобам дузам ки хурсанд. яъне тавба мешикастам, гуфта дар хобаш нос кашидааст, бо кайфи носам гирифтааст. яъне ин чизо ҳамаш инсона вобаста кунанда. қимор, ҳамин бозиҳои компютерии навбуромад ки ина дар баъзе кишварҳо ҷиноят ҳисоб кардан бозӣ карданаша барои кӯдакҳо. барои чӣ? барои ин ки ин оянда насла мекушад. ин ҳозир ҳамин кӯдакҳое ки телефонбозӣ мекунад, мана духтарчаҳои 5 сола, 6 солаи падару модараш телефонашо дода таровеҳ мехондааст, қиём мехондааст. не кори нағз. бачаш барои он ки намоз ба халал нарасонад, телефона медодааст. 2 соат ҳам телефон кардан аллакай ин муддати 10-15 рӯз ба асабаш таъсир расондааст. як намуд асабонӣ мешавад кӯдак. умуман ин телефонҳои дур кардан акор аз кӯдакҳо бародар, ин ба одамои калон зарар дорад ин чизо. яъне ин қимор ҳозир хоҳар савол додааст қимор, лекин ман ин чизое гуфтидам барои ки ино ҳамаш дар маҷмӯъ ҳамин одама ояндаша хароб мекунад. на фақат як одам охир. ина ин мардак агар қиморбоз бошад, бечора занаш дар азоб, фарзандош дар азоб. бинобар ин ҳушёр шавитон, ҳамакаса, падар, модар, ёру дӯстон насиҳат кунитон. агар масалан насиҳата нагирад, қиморбозия давом тияд, масалан ё маводи мухаддирхӯрия давом тияд, ин одамои ҳаҷр кардан акор. ҳаҷр яъне муомала бо инҳои тарк кунад ҳама. яккамаххов мегӯд. ҳамин хел шавад то ин ки шояд ба худаш биёд. ба худаш омад хуб аст, ба худаш набиёд, некӣ кардану дӯстӣ кардан бо ин одамо зарар дорад ки фоида надорад. барои чӣ вақти муомала мекунед? бани исроилро аллоҳ таоло лаънат кард. барои чӣ? барои он ки онҳо як кори гуноҳа бенан наҳй мекарданд. арақхӯра бенан нахӯр мегуфтанд, гунаҳкорро бенан ин гуноҳ аст накун мегуфтанд. лекин фардо бо нишаста ҳамроҳ таом мехӯрдан, ҳамнишаст будан, бо дӯстишона карам мегирифтанд. аллоҳ таоло бинобар ин одамои нағзашам лаънат кард. бинобар ин сахт карда гӯетон, ҷиддӣ гӯетон, то ин ки аз ҳамин амалҳо ҳолиам барвақт боз истад. роббирҷиун, парвардигаро вақти ҷон супориш биёд, роббирҷиун мегуфтааст одамо. парвардигаро мана бозгардон. лаалли аъмалу солиҳан, шояд ин дафъа амали солеҳ кунам. он вақт баргардонда намешавад. бинобар ин ҳама каса насиҳат кунитон, худи ҳамун шавҳаратонро гӯед ин насиҳатҳои гӯш кунад. бинед, яъне ба қавли кӯчагиш раҳшототона гиред. агар намешудагӣ бошад, омодагитона бинед. агар рафту талоқ пурсед, гунаҳкор намешед. он чизе ки ман мегӯям, бародарои азиз, агарчи ба шумо маъқул набошадам, ин чизе ки шариат мегӯяд. бидуни гуноҳ талоқ талаб кардан мумкин нест. шавҳар гуноҳ надорад, фақат сабабаш ҳамин ки 2 зан дорад. барои ҳамин агар талоқ талаб кунад, бӯи ҷанната намебинад. лекин ин занака шавҳараш қиморбоз аст. ин барои ояндаи худаш, ояндаи фарзандош, ояндаи ҳамин зан зарар дорад. ва зарару юзал, аз нигоҳи шариат зарар бояд дафъ карда шавад. зарар бояд равонда шавад. ва ин зарари ҷиддӣ ҳаст. ва ин мусибати дунявӣ нест. ҳама шароита мо ҳай, лекин як мусибат дорем. не, ин мусибати вазнин. аз ин одам як камбағал бошад, лекин мусибати динӣ надошта бошад, вай хайр аст. камбағалӣ айб нест, камбағалӣ гуноҳ нест. лекин инҳо гуноҳ аст, ин айб аст. бале хоҳар, аллоҳ таоло бароятон тавфиқ диҳад. барои шавҳаратон дуо кунед. ин
7 روزی باقی مانده شاید که الله تعالی دعایتان را قبول کند. بله استاد، الله شما روزی باشد. خودم داشتن سلام. دوستم خیلی زیق شدم. نیشم نمی و ایشان فهمم. الحمدلله فرزندام خودم قرآن خوان هستیم، استاد نماز میخوانیم، روزه گرفته هستیم، در حقشان دعا میکنیم، لیکن ایمانشان ضعیف استاد. روزه میگیرن نماز نمیخوانن، نصیحت میکنیم گوش نمیکنن. نماز نمیخونه. نه نماز نمیخوانن. باید نماز خونه. این الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز از کارهای فحشا و منکر نگاه میداره، به شرطی که نماز درست باشد. نمازتون وقتی که از گناه نگاه ندارد، نمازتون از نظر گذرانید. نمازاتون طهارتاتون خطاگی دارد. بله، الله موفق کند، دعاهاتون قبول گرداند.